kore ke hu whanga mua I he tala malo whanua mga hei tala apa kodope o ku wha o atu pa miheni ka tā e whainga maari tukuni ke o atu e tau polo kalama ko ia FATUFONUA fo'o ai o ku o atu pea moe whafofonga ko ia o tonga tapu fitu. Whatanga pe ka inga wongo le rei at pe tau polo kalama ke te mautong I he houani pe ke moto ki share at pe tau polo kalama ke tau inasi kotoa I mo ki nau tolu kotoa pe te nau to ki hu mai ke tau kau whataha I he polo kalama ko ni I he taimita tau ko loto ke tataile rei ai whafofonga PAULA PIVENI PIUKALA ki he houani pe mai polo kalama ko ia FATUFONUA fo'o ki he weekend. Piveni malo e tau mao e ahoni pe malo e ngau lahi mihena ko ilo I pe ko weekend ko wike ngau e lahi au pito I whareareana tau te fito ki ho mo talanoa ko ki he patseti a fefe hake a tonga fito ki he pongpongin. Malo bisol. Koi. Ya malo mau pa mari ko ia. Ko to kamata fo ke patseti he weekend. Koi. Yo ko ngau e lahi. Ko ye tono lau ngai ripoti lau Koi ko fia ka ko fra o singa wike ko fia ko moi o ku kamata ke ilonga ai fahinga lau ka vei ke pule le ya si o fra lu fu ke le fra lu fu no koi me fuinen na ta fa la vita o ki ai ki mo la ta fo ki solo e ku ai uhinga e fa pe he ke tuanga ke tau teka he na mahino ia me ne na mahino ia koi o fai tu uni pe ka fa fofonga o fa ta tau pe ki na wausia kana amanaki he foi hala fononga ke tau teka ai hulu pe he mama o ne teke whakapori o ke mama aia pego nau lava sio ke kai mea te nau lava whai tutu lele whaka whiwhi au pita te au ke he tokolahi kau no pere mau whakatara noa pero nau hanga pia o ange e whakau tau ataina. Mana tuina tau tafe mai pe foki pa mo ai pe mo no pe he ai no ai tau no pe kai ke nau toka ngai mai le kai ka ko ngai ku ki mama pe ko ni ki feo hi mai foi le mai fale ala. Koi. O loto tau ataina ai ko sio tau ataina pe ho naulo to o kai ke nau inten ke nau mai o kaka ka o whakatau ere I nau tolu he ho nau tuunga au sia he te ka parte ke hanga whatonga te ke whamone mea koe ni ka toa kau no pere lahi nau loto mamahi mai kao ita mai kao whaarea mai kao koe ke oange whalala oange mai whalala ke pare mea I to ka ia to ka nge una whakakau pe nau tolu kai ke sio ka ko anga pe anga mai ni so ka fatala no nge foi space ko ni mana tu ina falere mai ko tu I o ia na e pure he executive taulere ma mai ke o no ha fulu pe ko na tula ko fare area ha ko tu I bena ne fili ka to ka minista mo ka premio o mai fare area nei to riva ka kai ai mo to riva ka no pele pena e anga maheni pena to e na ufaka apa ke mea ha me kabineti mo pare mia he ko nga ko tui so ke taimo o so ga o ke wa no ho fulu pe mai tuia e fare area te o atau a e ku mafai go ya o tu ko tie ki hen pe o aveleva ke tokolahi kakai ke tuku ke pe papaloti ai kakai to tong tu hau ke na o mai ka ai ngai tunga ko ya pe tala mai reva pe ai reva kapneti ke tariu ki fare area fai foi diriu fa structure ya ko ya ka ko mindset ya ko no fo pe ai go me na to fe ngai ke hanga
o li taulai he mahu inga o konistu tone mo liliu e wana fulu. Ke remove fo I whakahou eiki ko mo fo I tauhi wā ko o uhinga I ko wharea nia koe. Uhinga toi humai e ne awhio he wanoa wataha. O kaila mai I wharea rea. Ko te hanga ko o whatonea I ene. Ko ene kaila mai I wharea rea. O kui kai whai he whare ho mō whatongia. Ke sivi e ngā ue pore angai aho. Ke whakapoto I. Ano whakamore ke tu hau e kakai. So ke mahu inga fo I kaila ko ia. Kai ke whai he whare. Ka koe ui woko fukau whare area motua pe. Pe koe fukau ho eiki anga maheni pe. Koe nau a oko. Na e apa pe ho eiki ia ki he pare mea mo I kapineti. Talu me he tāwalu fituni maa au mai ke he waru. Au mai ke he ahon. Pe koe nau mantu na nau iai pina tōna. Aini koe ko sai. Koe au rewa heksio. Na lau maari le rei pe nau tō luia. Loto. Kai ke ha loto ia o ku whakaukau kaka. O kou tuku aki le wae kau ako. So au pe ho ike taha rea mai ka awane taha mai. Na o mai foko si o whai ngofua mauton. Ai ko ngā hono whakatau e rei I whai no. Ai a ke au ko ka pau mama me he taha e kau enti patoa. Ko kuia I rewa whaka I longa le rei ki he whonuani. He ko mana tu e ta whatala noa ke mahu inga ke coexist. Ai ke tautunga whasosiare mai tautunga whapekare. Ka ko pau ke tauhanga o kiriariti mā keiti. Whaka māwahi I onga whai function. So ke tunga whasosiare na tausia he mea whai koe na siure tapu. Whaka ofa e sio a ke tau whai kalsa koe ia. I he whai tuu koe ia. Kau kai ke utui, o te toni ke o mai whai kalsa koe ia. O pehei, he whakanofo, o panga tu hawa e whanua. Kai. Mon lai a pito. Kai mea, au mau whatonga e te ki whare area e piveni. Ia mau tala noa koe ni he patseti. Pea mahino I pe he kakai e mea ke whatala noa ki ai. Koe ngahe koe whakaloku fua foke fu patseti koe ni. O ku me whakate fito. O ku whia mau he kakai pe ku asia e mea koe purele rei. He koe wahe foke ene ai panga tuku hau ai kakai pe mai whanua. Ke ngā ue ake he fwoi taha koe ni ka hoko mai. Ka koe whihu I foku ia koe whihu I he kakai. Koe patseti koe ni o ku iai e purele rei pe I kai. Pe o ku waha ngahi mea ia koe ke lawa kakai ia ilo. Ka ku sio he whai taimi koe ni whai ai e whamafola mai whare area. O ku toko lahi a pita kakai. O ku nau interest mo nau whanongo ke nau mui I e homo ngai wheme aki koe whare area. O ki kane o kai ke ongo le rei mai ke te ki wakai ange. O ku honga te tainim? O ku hongo mai pe ka kai ke ongo le rei mai. Ale ka te hanga o te cheki. Na ke kamata mai nei sai ka. Pea hu mai ai ki telefoni. Pau kou tante ia tu o ku. O leo si ia e? Toki ho. O leo si ia. Koi. Ai, mahala e sai ke te lock out pa ke te lock in mai. Okay. Yeah.
Fefeta ni mi piveni. I sai, o tu não sai. Koi. Ana o kamata whakatala no atu ka ne nai I he whakaukau ko ia. Ai e whok koe patseti kone kumo lotonga ngawe kia I whare area tai ni mi. Ko mi ko te fito whoke o patseti whakatoa e ke wakai a kakai. Pe oku I ai pure lerei pe I kai. Ko hunga bena toluia ki ono wahe koe ngahi paanga ki ngahi potu ngā ue, pa mono ngā ue aki koi e ngahi mea kuwhia mahe pure ngā ke ngā ue aki. Ke whapapau I pe oku wahe lerei, ke tuku hau e ni kakai pa moe whanua, ke whamahino pe oku iai e pure lerei I he taimi kotoa pe, pa kou sio ki hono whamafola mai ko ia o e whare area, toko lahi a pite kakai, e pivene ku nau mui I lerei o whanongo, ke nau ilo e ngahi area ko oku mō whai me whare area, o whakahoa atu ke ngahi whare area ko ki mua. Ko tuko koe mea whakawhiawhia e ke kakai e nau whanongo atu, ki ngahi area ko mō whai. Ka koe mea pia ku nau whia mau ke mahino, oku pure I lerei. Ai patseti ko ni oku maua e whakaukau koe pure lerei ke talanoa ke ai e piveni, eh? E koia e solo. Oku mahuinga ia he foi manga whāgo I ni. E koe lava ne tau e tahaua. Tau pe koe kakato ne tau e tahaua. He tau riri he wana hofulu. Koe. Koe tahaua he ne mahuinga whakashika. Koe apandan. Koe matuatua. Koe tau matuatua. Hanga koe. Aia ki au, tau osilere mai he foi tau e tahaua. Koe foi raki tau e koe tahaua hoko. Pea oko whakamalanga pe mau whangi malolo ki he kautoinga kau mea. Ke mauhanga mua o fatu. Hala whanonga fo ou ki hono ngā we e foi tahaua koni ka hoko. He kohono mo ni angepe ko whatara no ko ki mua na e liliu e lao ko ni stutone mo whakatutu komposisini. Ka koe mindseti na te ke liliu ya. So na hawa I pe pare mia ia he ongo pure anga whamui mai. Na hau nau mo whakaukau koe o foi mawhai na I kei iai koe tu I. Ka koe ui koe foi anga maheni koe ai kau o no pere ka I whakapa koe ki ai. Mo anga pe na wausia. Unau nofo I pe ai. He koe mena hanga I o whakatoa ai. Ai hake pe mea tala mai koe habe ho mūlau, koe habe me te loto kai pure anga. Ka koe mea ia e solo nau. Na kuhanga I o toi kore o hake whakapālangi. O kuwhitu walu toi o hake. Pea mo e whakatonga he kuwhitu walu. He koe mea lalahi, foi mea lalahi e ni mau o mai he kuwhitu walu. Whakakau pe nau tolu koe foi tuku hau pe. Hanga he kuwhitu walu ono whakamaalala mai e ngai foi mea lalahi nima. Koe tuku hau, koe tute, koe totongi laiseni, koe tae no, pe koe no. Pea moe anga hono wahe allocate hapaanga me he tuku hau. Aia koe estimate ia. Ka koe, tai mo hawai ke rea whakatonga, kai ke fu mahino ia. O kuhinga mai fai statement koe a ke patseti. Tai mo o haka ke rea whakapalangi, o mahino ange ai. He pe mai koe rea whakapalangi, koe whare area. Salty temen, the estimate. Aia, mana tui koe tohi ene koni sūtone ea koe anga hau whaketa sai. Koe kuhanga rea koe o whinga ke whakamaala ke sea pe moe. Koe determine, koe whairea mahu inga ia. He kuikai koe pe mai pe ke mau, approve pe te mau, accept pe te mau,
ikai. Nai tamai ke tok ti teme ni ai whare area. Aia I hene pehe rewa, o kai ke utui au ti teme e he kabineti. Nau whau e nau tolu, e nau fōtutu. Ka kohono ti teme e whai ai whare area. Sai, ko whehu I rewa. Te ke lava ti teme hapatseti, ta e te ke ilo ki he mea e ua goini. Ki whamatala whakatau. Wai ngai nau ngau e mahi, he ngai tau ki mua. Kai ke ilo ki he palani, whotutu ki he kaha. Aia I hene pehere wa, o whie mau le vai he kau whawhong whare area. E he whare area, ke o mai e whamatala whakatau, o mai mo e corporate parent, o raki o mai a ke mahino I he kau whawhonga, ke makatu ungai estuta peisis hono ti temen o patseti. Sai. Koe tau tala no pe koe he foi whakau koe ia. Po tunga au e ua ono, e nuo report e ua ono, corporate parent e ua ono, e ta ke ti temen nia he foi wike taha. It is impossible. Aia ki aurewa. Koe pehe, koe pe e pure I le rei, pe koe pachet koni o pure I le rei. Ke tau lava pe, o conclude pe he wike taha pe wike ua. O ku impractical o ia, kai ke malava ia. O rewa ko tau o mai time fe unga, ke tau hanga o analaiso, ma tau hanga haga extrapolate tau hanga ma tui ko palani ko patseti whakahanga aki hapalani tau hanga rewa te tau o mai rewa ngahi economic forecast wai mai ngahi I challenges ke tau hanga rewa ke tau hanga whakafuafua lele aki kai ke utui au koe afoi ahoi wha o kumalava o whai mooni. Ka koe mea aini. Na mau fua kawa. Te mau talango fua ke nea fio whai mooni ke koni stutone pe a whai le rei ho mau whatongia. Sai. Ko fe ho mau whatongia. So ke tofolofola koe wafe wataha. Koe whatongia o e whareni. Ke sivi ai ngā ue o I pure anga o e aho ke whakapotopotoi hono wheteki ai tu hawa e kakai e whono. So ke mahino e whatongia. Ko e whatongia o e whareni. Ai koe mea koe nau ki o ngō I ko uloto mamahi. He aha ke pē mea whairifia mai tene tūri au. Whairifia mai tene tūri. Ka kui kai koe anga I te whairifia e taha mea wirifia ai. Koe koha mea e ko wirifia ai he tūri. O ku mahu ingange e ku wirifia aku ki he ku fuakawa. Tea mo e tōwholofola. Ke o mai hoku whatongia. E whairerei hoku whatongia. Aia ko sio o ku mahu inga ia kakai. Ke mahino ka kinau. Ai toko ku whaarea aki. Kau take whonua. Oe mea ko hono tataki. Ko hunga whoke taki ke nau tataki kakai. Pea koe tataki koe ai kou nau moto ake mea koe whetaki nima. Ke taki he nima. Koe ai koe ke whakamalohi mai pe patseti te gai mama ke kakai o kou whakarea au koe taki he kola. Solo ka taki au taha he kola koe ne raki manga pe koe hoka ia he ngutu. Aulu ki lalo. So koe mea koe nau tau he aki ai. Ke nau tokanga koe kakai ofa lau pisi eike whonuani. Mei whika uruaki wau ke whika taha kilu. Kaike. Ka koe pure kovi ka hoko atu. E toi tuki I pehe kakai e mua ngutu e kaike te o kui ospe koe au nau fie maari e nau tolu. E ko lahi me e o kaike nau fufui. I fu patset ko ni pa no mo fa no be fa malanga to ata nima ai tai o hinga ko matai fika ka hange fo ko fa lave ne afi he mau mea
koe tangata filosefa karikia, ko Galileo Galilei. Koe ne pehe koe universi, ko mamani. Koe language na fatua ka mamani ko mathematics. Aia koe mahu inga mathematics o te lava rewa ki ta sio beyond. Te sio beyond he mea ko asi mai mui I moa. He ku ne te lava rewa reveal the secrets of the architect of the universe. Ai koe mahu inga ka au ai dimension na sio so hanga koe ni. Raki kamata pe koe tala mu aki. Ai koe whatata whai wā ia solo. Mana tui wha hulu whai wā aloa tū ai taimi koe. Koe whapipiki a koe whai wā kalati. Pea toki mahu alue kaureka. Koe tāna ki niu piriki ke mau he so whai wā. Hua tuia. Ta koe koe whai wā e wai. Lai tala noa kai I loa te ka. La koe nau loto mamahi koe he ai whatata whai wā mo whai wā. Hara tolo lai la koe pēna toria koe mea ta koe koe nau neto whatonga koe mea ase lai la tuku hulu te meki misini mui. Koe nau tolo neto la. E loto mamahi o tolo la. Ai o pehe ai ki patset koe ni. Ai o tala mo aki ia. Ne te nau tokanga te fito, te fito e anga no wharea koe mea. Kai kehe, ko uhinga fo, kai aha, koe catch, koe mea whaka businessi. O te hanga o mai te ngai, mea koe kene draw attention e kakai. Koe estu da essence o te mea o te whinga ke te hanga. Ai koe whai raki pe si pe. Nau tala noa mai ke he. Panga taha miliona. Ke langa ke whare affordable house. Panga no mano ke teu ia ke kau tīpota mai. Panga taha poiniwa miliona ke he breakfast pong. Ai tōu ai aho. Katoa whanau ako lau tohi. Sai. So, ilo ke atamai ako koe ordinary Wow. Wow. Koe. Preanga ofa ini nau. Ofa ke masiwa. Ofa ke whanau ako, Ofa ke kau tipo tata vanabos. Solo. So ke mau inga koe fika, Se mau inga koe fika. O taulawa rewa sio ke mea fufu mai mui. Iloi ai whakarea koe tau bebe ke ukamatato he breakfast. Whakarea koe ia, breakfast. Taha po niwa miliona. Nga whake mea ko tau amanaki fok ai ko foi keke ne patseti foi keke fola tau amanaki ko Australia ko mau me ende mau fai de mau togoni ke masiva o hele pa tau amanaki e tofi mai ko ngakeke ai masiva o harpe puria hele ia ta kai ke lala o fe au taki o mo tu ya o ni ko ki perspective ki la us So que foi. Aí ko ta po niwa, ta miliona. Bueno. Mano. Coia. E lá te fica aí tu. Noa, poini noa. Você só e kuongo e ko kuhanga pe fica aí hake. Aí foi pesete. Oi mea tofi e pehe koe nau foi whai vai o kului. O si ongo iau e pāhu foi u tō masi ona whawau kau. Ai mata a koe manui e malanga koe motua misinare koe na.
ke he kau leaders me kau politicians. Politicians only talk about the next election, only talk about remain in power. They never care about our children and our future in our country. They never care. Osko apa toki vahere vai fu pacheti. So ke tau tai lau go report. E nau o pe o ha o pe mai he no pere e taha so. Kui. Masi piveni. Ne ongo e ku ongo I fai ke ia he no hongo fulu miliona he motua business ko ni. Uraki na kai ke vela hano fare. Ua au veni ai mea. Ne ongo e ku ongo I fai ke he foi mea koa. Ako ne hanga ko fua tau ia mo hiki ko ai folau ake valu miliona. Ta tolu miliona o hiki ake valu miliona ua taha miliona. Ne mo ia ku ne ongo I fai ke he au vitoi. Ka mo si ole vai ke foi fai wa mo me au fai. Foi fai wa Oi ni noa. Sei tu vai ke. Aluia ki he folau. Masi solo. Oi ke. Oi vinga fuge glau ko mauinga. Sai. Nau tala mai rewa. Pesete ua fito e population e fonuan. Ko masiva angoa. Pesete ua fito. Aya ko toko ua mano fito afeia. Ana te mau toko ni ke foi toko wa manu fitu afe ko te mau otu e langa fare ake ta milion kai foke ila ka kai po haile ko hailai ila ka ko fare ko ni fangi fare fo ta hape en o sta kilupe ta kilu tupupe ia ke kaulanga ia ka ko kaume ko te nau fai nga we mana te to mata kilu ia mana fare valu pe fare fitu e toko ko hinga kai to ke he ni pa mo ngai kontureki ko tan hala ha o pare mi mo minister pa nga go ya palo mesi fare area uye ho e ki kai voti na tolu ai ha o ka teknika le tala mai na mo world pengi ko e nau whenga ke tanu e hala ake hongo fulu miliona o se tau ia e ua te ke o se hongo fulu miliona. Ko nia ko e ua fitu miliona, te nau tanu hala nau tauria he tau pe taha mai nau. Aia ko winga ko e mahu inga ai matai fika ke tokoni mai ke tau ilo ai whakapuripuri e universe. Ta ko universe ni tau patseti. Hinga I tokoni ai matai fika ke tau ilo ai whakapuripuri ai mea unofo he creator o I universe patseti iau whaka vare fau kai ke solo nata os whakatokanga pe ke pureanga ke ho mai ma foi tuku fuhu o kukehe e tewe patseti koini ka mahana kai ke nau to o mamapa so ko weekend na tuang ya ke usi o ke anga mahini na ke u kamata bel te toki o mai au e whakau ka au e wika a ko anga ni ka na peki pe au e me agogo ko hake mau kau ka ti veni kau ki atange e whakau ko ni ko ngā hange a ki o mene me ta whaake taha. Ko ngā ke whaenga sio ki ai. Ko peseti ko e patseti ko pesete te au. Ai whako pehe he pureanga. Ko pesete no wha pe around he fika ko ia. O ku alu ke vahe ko ka ngā wha pureanga. Pe tau rewa tolu ono ai. Ai apa ko pesete tolu ono ko ia o ku kau ai ngai whatongia e pureanga. Mo ngahi hafua e nau ngahi langa whakalakalaka ku nau whia mau. Pia moe vahe koe ni ki he kakai masiva ango pia moe hafua e ngahi mea ku nau whai ki he kakai.
O te liliu e matai fika ai ke poini no a fiha. He ki vahe koe ni ku o ku ke whai. Pe o ku kai bege ne make a food difference. Mana tu ko po no fara ko po no ni ma. Es varia la. Koe whakakaukau hoke e taha ia o ko seo koe aki meni mea pe ia ku o whai me ta whaaki koe taha pe ta whaka pureanga. Ai e whoko ku seo whoki ki hanga maheni na nau tala mai koe patseti koe he tau ko osi wafe wo wa tolu. Na e tari pe ia he aho tolu pe aho nima o ku e fu patseti koe ia. Neongo na kai ke iai koe whare area ke tala noa e koe patset koe ia. Paka whehui whoki ia kuna o mai ke whai he taimi ku tau tala noa peheni ai, nau tala mai. Stai ko whe ai pure kovi i he patseti koe ia na mau whahoko he tau ko o si ke tauni. Foi tau e taha ko ni kua ha pure kovi ai o ku mau whai, pe na mau whai pe o whakatatau ki he patseti koe na e tari he tau ko o si. Ka koe, whakamatala whakonu ke ome tai ni mi, o ku make sense whakia ki whakaukau ke ai kakai. Koe ngaha unau seo atu ke he i nasi o ku o mai, ki he kauti pota, koe ai breakfast, koe langa ai whangi whare mo mea. O ku lahi apita mea, o ku totonu ke tariui ke ai pureanga i he patseti koe ni. Mahana na e pehe ai patseti ko o sika ne kai ke fuu e ke i fe patseti koe ia. Piveni ke yonga tu be? Iyo. Okay. Pe whanau mai. Iyo. Koe ni kuongo mai. Ko ia. Koe ki au ia. Na mau stano pe kai pa mo ton tap ni mo i watata. Koe. Ko hono toki i sivi lo ai ne o patseti. Mandu ko pa batala panga ko. O batala panga ko foi patset ko na tare tau ko si o te ke hau ia. Koe. Kau kana i kai foke ko me ko foi tu fu mo tu ape ko nga ko me na tari patseti Koe. tari he foi ape fa kana te ki fai hano sivi on ko no ke he mo patset ko he ko pau ke ha ke sivi ke fa maka tu unga estu huai o kuna fai tu nye ke fai ke ave silin ko ki he ave silin ko ki Koe. Aia koe whatu tamaki koe ni ka au. Whatu tamaki koe ni ka au e psio. Ai kai ke e turese u mea o ku maka tuungai e flow up ai patseti he. Koe tau kei hoko he te fesiti o tau toe hanga peta tō te tau te ai pe kai tō tontu hau he te fesiti he. Koe whakarea tā ia tau marea ga ai koe hange koe tau patseti hange hatu penu tō moaga ai koe tau unga ke au tu penu o se tau laki he ka kuri mai e tau whe mau li mai e tau iwi o kai ke ne matu ake e tau whe mau ai ulahi ange mea ke kawa he tu penu he me tu penu o ku mau Pau tau toi ore wa tau tolu. O no mai me he kaha u. Ke na o mai o whakawala i tau tolu. Whaka o tau wala he aho ni. Na tau hanga rewa o haka i mai o ku tau tokanga ki he kaha u. Haka i mai tau tokanga ki he kaha u. Hire an koe au tau ato no mai. Te kai ke whaere i mai whanau e koe niu tai te rata. O mai ange ki wala koe na te mou toki tupu hake he kaha u o ngā ue ike o mai ke mau whakakato aki.
kau ia he tunga whakamātua maulalo. Koe kusioga aku, what the country is calling for? E whei lau e poreanga. O whakasi ai fie mau. Ke whakatatau i o tau iwi malanga. Tuku e whakawhalala. Kau lahi mea ia. O ke pehe solo kuhinga le rei. Ai blow up. Ai paanga folau a ke valu miliona. Koe pehe winga le rei. Koe kongai wamana ke uhanga o eke atu ka koe. Koe ha ai akatuunga. O fuhiki ai folau ia me he tahataha paka fiha. O hiki ke he wataha miliona he patseti koe ni. Ai ko uhinga tena me folau pe taha kotoa ki muri. Pe koe ha whainga makatuunga. Io, o mana tui, I hu pe koe folau ko kitape. O se anga he kapinetia o whaka kau mai mo nau ngai mali he folau. Pe toi pe tium pe toi first class. Pea toi folau noa ia. Folau ia he mea koristu tuku. Kai kiau mahu inga ia koe ke tuang e taimi ke wakiri. E ku he koe anga koe kiau solo koe lau e nia Einstein. If you cannot explain the subject easily, e mahino ngofua. Pau i lava o whamatala I ho subject ki mahino ngofua. Ko indication you basically don't understand the subject. Aya o mai koe patseti. Pe osko e mauskuta naisa te patseti. He mea au tohi, nau whakamatala ngutu mai nau tolu ia. Aya ka pa koe hanga e mea koe teu hawhahinga mea pe. O te hanga o provide o material o katoa o facts and knowledge I he foi. Kene tokoni ke mama, ke tokoni ke mahino. Aia ke palani kom na o mai ke nau estimate koe ni. Na ostoton ke nau hanga pe o provide mai moe nau whakamore moe nau tānaki moe mea. I he foi current patseti. Ma doi koe mea te pire wharearea dai mini koe ngai whakamatala whakatau. Whakamatala paanga o ua noa ua taha ke ua noa ua. Te keike o mai ha mea ia ke mau whaitutunia me ua noa ua. Ke ua noa ua tolu. Ke mau tala noa ia ke ua noa ua tolu ua noa ua wha. Pa koe mea koe ia o ku ihe pure anga. Pea koe taha fokia mea na wha loto mamahi ai I he whare area. I he teu goe report ke ave ke he tui. Pena ilo pehe hou ei ke poha. Ai kai koe, ai uhinga e kai ke avai la polo I reporti koe ni. Ai u indicator koe ni. Ko nga he koe ke nau mahu inga ia ke nau tariui pe atakitua. So ke mena e kore hene apio. O fe ai ripoti whakatau ai kau minista. Ai hanga tonu, kai ke toi peke ni toi. Ka koe hae uhinga u fe mau ai ripoti whakatau. Uluaki ke atakitua mai e nau ngā we. Ua ke nau tariui mai ke panga tuhau na nau o moia. Sio, ngai principolo whakatemo ka alati whakapure le reia. Koe tui te re une timani mai. Ke o mai e umea koea. Ka unau punga mai na tolo hange unau koe foi mawhai ai. E solo koe foi mea koe foi mea maere ka te tau. Hange fo koe kulau. E ta alu tau e fuhala lo tokolo. Koe fo nonga koe kausiu. Na nau takai nau tole matakolo ke nau avoite palo parema. Yo te nau ke me kau Sameria.
ka koe ni. He koe mea nia ko hanga whatoa ngai pau. Koe oi ka foi whakaapa. He ko whenga, so ko tō nei toi ai hake pe he pare mea he mea. O koe ke mou kau mou tō he mau whotutu. Hange nia koe nau patsete nia nau tōru kua mau. He ka ko whenga koe ke whakafoki mai. O kui kai ke pure tui he kabineti. Kau nau hange kei hau pena tole soi whotunga koea. Ka koe ngai whakailonga i nia ko lawa o tala o ai mau hala koea. Ai kei o mai e mea koe ngui koe confidentiality contract. Settlement. Oi, koe tui pe ue nau koea. Ka pauna i he kabineti ai tui. Kai to e kei ai foi nau ia goia. Ko taimo ko se hanga pe tui wasi he report ko CEC o relinquish mai hono mafai goa ke fare area ke pe papalo te kakai. Kai kei exist pe ai foi nau ia ko ni he kabineti. Ko se hui rewa ko ai tui he kabineti o Frau mai ke tui. Urakia, tahaya. Koe ua. Koe foi laka whakawhare area, eh? Nau ia, koe nau ia o ene awhio. Koe ka nau. Koe ku poini solo. There should be only one king in a kingdom. Eh? Koe tau palo pare ma. So koe mea toi maari aki. Toi mea toi maari aki. Koe press release koe ni whakamui taha. Maha koe fui wha whakamui taha. Ai pure anga. As mai fui rea koe degree. Misi koe ne kane sape ma kau. Ube kai hatu i taimu koe nai degree. Ospa mai fui mama. Stapa iake. O nau pea oi tui. Ko whenga koe ki whare area. Mou whakafoki mai mawhai e tui o tuku i whare area. He nane hanga mo moi mai hono mawhai ki whare area he pepa paloti. Ukai ko kabineti. Ka koe foi hala. Koe foi hala e hulu e taki kasa ke provide ke foi ke leri tigo ya. E ku whaka ofa e kusia au ke he whare. Anga koe mindset i na te ke liri. Piveni koe hamo area koe i whare area. O asia i konga na mo whamea ke o pehe he taimi ko mo whatalanoe koe whare area ku mo whatalangi. Koe ai ka toki whakasio. Aina na uhinga e pure anga he konga patseti ko ia kihe ha. Ai te nau o mai na toi whai patseti. Ka nau toki whakasio ha whetu ke tānaki me iai pe koe hae na uhinga ki. E koe whai konga mahari e ta. E tuka waka ki. Koe anga e nau visone ki hono stabilize panghu mai. Ke toko ni. Ka koe mantui lewa koe palpare maa foki. O kulahi ange paangahu atu he paangahu mai. Pea asi lewa he mea te nau review lewa ngahi tax exemption. Ngahi tūhau whakata. Koe tax exemption en hange koe ni. Koe tapai hu maha taha tautai hane ki waka. He taimi koe nei koe ngai hane ki waka tautai. Koe ui koe hono whai ai sektoa koe ake ke loko mo ui. O to orewa ai tuteia. To orewa ai texia. Ui pe, sai. Ka mata pe koe pure anga na o mai te mau review e tax exemption ni. Ke mo intention ke face out. Ke holoki. Koe taimi koe nai o hake ai koe whare e tonga tapu wha. Defensive lewa pure anga tamai kai teke mau whai mata mea ki ai. Ka koe ai beke review ke si o pe unga aue. Ka koe mau foko mea foko ni au tohi. Ai koe mea koe ngai. Pa koe mea koe nau whenga koe ke whanga whakata whalahi o pe atu. Sea,
sai pe review ia. Apa na te review o makona, te makona. Ko ai na wai au ko whakasio. He ko ko lau e te fesiti o te fie kaia. Pa ko te algo whakasio ka whare kai. Ka me feitu e ua hasilini. Pe ko whare kai. Na aguia i ha mea kai. Ka te sio atu wa ha mea kai. About te fie kaia. He mo te alu o review o te alu ato o whakasio pepe wa mea kai na hawa taha u he kai wai pe mea kai. Te alu o whakasio pe he kai ke te whakakau ki take te kai. Ai ko winga ko ai ko i whare area. O stu whakatu tā maki pe ai fo i whakarea aia. O e kongai ne mau whatongia e mau ngāue e tokoni ke pangahu mai ko e mau review ai text exemption ke tau tai ngoe ka mo tua risini solo ko uhinga ia so ke ila ka pa na fai review ya ko ya te ke asmai fo idea ko te fesiti pa te fesiti ka i fa pa e ki ai o ke circumstance solo in the context ko ke fe ka ia ko ho whakasio pe ka mea ke sia ka mea wa mea kai ai o vale beta e kai ka o ya kai ke whakasio pe ka ia me whakasio makona mane la ya pito o ku fana o foki he no fa fai ko no fe ngai he ko ilo foki o ku feinga mau pe pure anga ke tifen e na o patseti manga uhinga hange goni ta ofi time go fai ko ya rea pero time go mo o atu ai ko ai ko instituto ne me kupu ko ia o ku nau ko fare area o ku mo hange na kamata tala no ke ane nai o ku fare area o na determine ai patseti me hafu ngai fra more me umea ko ya o ku tama he pore anga ia o ku ai mega separation of powers o ku mau ngai va ia ko mafai ai o ku ai pe mafai e por capneti pe mo mafai ke he pe fare area ia oia ko fainga whakatra whala fo ko nau function ko te tau hau pe o tutufa sistemi ko function o fare area o me function na lauto ka ye lava ke mau te interfere te nau function ka o nau tari ui mai ki fare area sai ko fare area ko fitwalu pen ko mea effect pau e fare ko mea ia e fai he ka minister ka te ate fare ia o kau no fotu tu e na ngawe ka ko mea ai ka ko mea ko ke o mai separation of function because separation of power ke na tala mai ko patseti ko mea ia na tolu ko to ka tala mai he konisu tone ko patseti ko mea ia fare area he kono faton mea ko e au ko uhinga ko ai pureanga ai executive ko ki ka me apu ia fare area o ku pu ia fare area ai ko panga na ni ma miliona ke mo o fai ke ngawe ko na me fai ko he la ore va ne pe mai te mo fai pe on fa more ke pango ni ke ta mu ana o atoi ka te avega fitu he tau pe na wai separation of power na mo na wai confidential na mai ko ni stuto ne ke na tari ui mai o tari e feu ko to pe ta mai pa he la pa o pau ke mo disclose pa ko to pe out how le na do da mai na confidential ko na ia ni afio ko na ia pare mi amba de kaple o mare ia ka muy ko ni na ka mai de por kala ma na mare fina to he konga ko fakasio fakasio ko brenga fakasio ke o na to o mai fakau ka ko na fe taula ki so ko fakata ko
kapau nai toa te vita nai fasio nai mako na vevea kai ka fasio vega. Pakuvela ka mata quando ai kia ka. Ka te ko via ke fo ke piveni he. He taimi ko na mo. Hanga ka fratata na mo ai fare area. O hanga ta patseti ko ke tupenu tau mo ava. Pa na kai to tonu ke te fa frata ke fa frasio sio taimi ko pe ai patseti. Fete patseti ka sisi ki ko tupenu. E ko mea fo fraholo. Que fiti in que tu penu ka ko o frasio ka tu penu. Ai we pa mahi mo. Ka hare betu unga o ku ai mo ai ale gane patseti ai ku mo malolo mai ahoni te mo toki foki pe ki fare re ka upe te huha me ka komiti Oku mo to foki pe monite o gosi mandu na mau fe fa tono aki pe ko si ake monite tu si te tok mau pa mau toki lere pule lulu mo anas ko ahon foki ko aho fare re o kuanga maheni ko aho kabineti ka ko anga maheni foko ngai fare ko muri na ule pena to flaite wai tai mi da ya una ule half day ka kabineti ya sai ngambe e kai mi efficiency ko ane afi pena mau na foto mai ke maulere te ai ki foi ho wa e fias ka nai sio mai ka utama pe wa pautang pa kai ke to hanga ai e huinga goini ko nai sai pe ka ke maulere wa ke fias ko uhinga goini ko ke fa le a honi ko uhinga fo ka ko pe he ko ke tu ke ko tauta no pa se ti ke to lere mo e fias ko nga ka mau foki mai o teu ke mau foki mai teu ai mea ke mau talanga he ahota he ko ke pesiti frata mai tangata ko men ko fa hanga ko o hake o kui kai puna ea o kai ke tupure fonua ke tau pehe pe tau lere pe tau awa lo tongo au tala mai e natula ko brain capacity can only function at best he foi bahata ingo ai ko me ko na hanga yo o toto o hake matai fika ke taula vasio ai ki he frapuri o foi mamani da universe ai ko universe pacheti hange go ini o vale pe mautolia he o hake i he budget protection ni o go activity ni o feo mo ta fa miliona e o mai me reserve bank ko historia ko o activity ni go ha me la kilo pe ya wia o ku impossible ke puna ea ta whatever ko na fai haka mo pau e gui kai ke fa natula la ko kaka ni o ko no fo o ko tala siri gai na hana he reserve bank o reprint hapanga ke miti foi firma uia ko o pure anga tai mingo felo to e tamate ka mo tamta ta impact ia inflation pe to e fra o fa ngai kakai ka ko ni sol ko me a fra mamahi taha ngai foi tu pure fonua ko ni na tula tatau ia mo asika na tula tau ne ngai foi tu pure fonua ia ka ke na o mai ngai me o hinga lere ai foi tu pure fonua ko si poti ai foi tu pure fonua ko langa ko ngone no ko ni sai na mo ngai konture ki mo me ai mo ngai foi tu pure fonua ai ko o te ta he ka business ia foi se ni te ta i loi te toi hila ko ke reserve bank tamata taupe
tamata taupe o tangutu mai ai. Pea ko au, e kai ke u loto, ke tau mawahe he mga whae pachet koni, ke tangutu e tamata tau. Te koe tanoa koni solo, o ai whakakau, ai fu kau taki koni o wale kakai. Mana tui ko whawha manatu ka koe, ai hahanu, ai kau, whaife kau, sia mane, e osi koe, ai mahino hono take fu toko hono miliona ke fu kesempa. No single soul, e tuu o kaila. Nau, alu katoa pe koe ha, e lahi sio kita. Maa lohi yange sio kita he kau siu. Nau lue whakalongolongo pe. Koe mea ia koe o stuku pā solo kua pau ke lue he halaloto koro. Mate be mui. Ka wikai ke tui ke tau ke alu whakalongolongo pe. Ke sempa. Mon la he pito. Piveni ko e tu ko ni toi pe aho nima he tau sio atu aia ko wiki kaha au ia ko osi ia ko e o mahina ko ni ki he patseti ko tawanga maheni ko e pau ke tare patseti ki mo a fa au se mahina ni aia ku ke e ke muy e pe kakai ki mo tol pe o se aho ko ia ku o se patseti pe kai ka ku ke muy e pe kakai o vakai et ki fare area ke nga ko mo fai ai. Ka hei haku lau ke isiu goi ni. Ke kakai. Ka tari patseti he ki foi aha whau ke toi goi ni. Koe whaka ilonga ia. Koe whaka ilonga ia o ku pou i e whare area pure koi. No doubt. Ka tari e whare area ai patseti he foi aha whau goi ni. No doubt o popo e whare area ai pure kovi. Ko hinga e pehe te kaila ki he kakai. E na wafe he koe kesempa kui mua. Os o mai he lao ia solo. Ko hinga gurea pe ni solo he os o mai he lao ia. Os device mai he lao ia pathway. Ko whamatala koe kupta hawha he lao paanga. Ka au. Koe whamatala pehe. O ku ihe whare area ke nau. Tare patseti he osi. Koe tau whapanga. Koe kupsi i wā pelewa. Ka au rewa ukai. Tare patseti he osi tau. Whapanga. O ku ihe minista panga ke ne o mai e patseti ki he essential services. Ai pe koe nai lere mai ake tau ki mua. O mai a wharerea ke whanua for the next 3 months. Kai o warewa e tare patseti whichever one. O se mahina tolu pe raktari e patseti. Ai a kia au rewa. Ka pauna e pehehe e kau whaulao e aho ko ia. O whiunga pe patseti ke tālanga i he aho e wha. Tēnau pe mai e hangai minista o mai e foi patseti ke essential services he aho e wha. Ka reo ke tare patseti. Ka kono whakarea koe mea, so ta mai na to, o mai mahina tolu. Ki au koe whakapoto e. Ko hinga nau pe mai mahina tolu. O ko se ai hapure anga ko osi. Teki ai ke hapure anga ia. Teki ai ke hapure anga ia e toi taitare nau patseti ki mua he o se mahina. He kono hinga he nega ke nau mahu inga ia na toi kakai. Pure anga inia, ko i whare area inia nau mahu inga ia na toi kakai. Ko au ia. Maria pito. Aia, piveni mahalo ko tui mahalo te tā ngata pehe isiu ko ia i hen, i he polokalama koe au ni, ta toki hoko atu he ko ngahe kona ko wike mahu inga wika hau, ko maulere ko apa toki sio e kakai, pe ko hae me hoko ke patseti, pe tari, pe te mo ngau e aki e mahina tolu kona ko ke whamatala ki ai,
Ka ku pau wa me ke fi fa ma o po ki pa ke fa o se aki ka ta toki ma wa he ahoni. Ko e so. Yo mau inga foki ai tau tālanga e patseti. Ke mama e kakai. Ko me go o ko pehe ai ko ne tok fena pasia. Ai fuak mawhai o mai ke kakai. Ke pepa palo te kakai. Ke mama e kakai ki mua pana to whai nau whiri. Osi mahino le rei ko kuanga ki au solo ko wika hau ko tau taimia te utoki malanga i whakaukau. Mau tau tā bini au tau na tau lere mai he weekend. Te mone lau gogo mea te tahataha te wakake lolo toki rie kupenga he patau. E pehe anga i tau alu wika hau. Ka kou mahu inga ia he whiri e whafufonga tonga taponfuru. Ka pau, koe angai e ku whakaukau pe hoku loto. Ka osiange fufoi patset koini. O kui kei whakaware pe whakaukau kakai o kai ke nau tali. O nau afe he mea goino ko whanongo ko kei o atu pe pure anga whai e campaigni tu whaa moe mea. Pou I hole kau kantiteiti whakatala noa pe ho nau wahe ngā tala noa pe he sioki tā tala noa pe he lerei whakafoi tui. Pa teu koe foi manga whāgoea teu whaitutu neso. Pa pau kai ke ongona ai mau mawhasia I wharea rea ke pure I lerei whonua ki tonga tapongo fulu. Ki au te ulau ai whiri tonga tapongo fulu ko indicator ia. Ke hoko koe pīkoni ko a forecast ki whare area. Ka koe ongo koe motuan ka pāhi kai ke whiri mai. Ka mahino rewa ka te au. Tā koe mau ngāwe koe kotokula noa. Tā koe whonuan o ku nau moko I beke purei kofi. Ka koe ku whakawhisia me whare area. E osi pe whiri mahino koe ke hi. Kai ke mahu inga ia kakai e whakaluku fuapa moe pulekere. Nā ku alo ko wahe ngā kore ka pau mo mahu inga ia he pulelelei e tala no e whakaluku fua koloa e whonua ki he lerei e nau whanau moe nau kahau. Pa nau toku whiria. Ka koe mahino koe ka au he osiangi hono tālanga I e uot mea kai ko ngau e whaingo fuensol. O te Feohi pe mo ka kau mea koe ni loto. He aho ki he aho ke aho. Ka kou whenga mau pe he mau taimu mau preke hito a ka mea o kai ka hau venteta. Ka pau te mau pure I lere whonua te u pou I moto. Kai ki haa pou I ha whainga. E u teke ha whainga ta whaaki. Ko au kou teke I pe e pure I lere tu hau e whonua. Kai ki hau whainga venteta exploration ke u hoko ka hau. Ke u mau ha mawhai. E ko hatoi whahinga mea. Ko mea o ko loto ki ai ke aha o ko kui fo o ko ngoi ko fie maari ko ka hau e whonua whanau mo nau whanga mōpuna o kunau they find this well a better well than myself e taim nau mao ai au I he uhinga ko e ni o ku tau mo ua katoa ki he kuohiri e whei lau e kakai e kuohiri ko e whonga pētaha Te tau lawa to tongi ho tau moa ke kakai kohiri. Koe tau whaihanga au he ahoni ke moua mai ka hau. Kia ki tau to. Ka kui kai koe tau. O hanga e tau tolu o ai e no ke toko mai ka hau ia tā. Whakawhia tau tolu. Tai whi lau ki tau tolu. Kai toke ongosi e ka hau. Kia kou kore ni I he loto whaka apa mo oni. E wahenga tonga tapong fulu. Ka pau mou loto ke pure I lerei. Kai ko au, ka pau mou loto ke pure I lerei. Ka mou whiri mai whakafonga I pātoa. Ke ne hoko ia koa pīkoni. Solo ka hanga o whaosiak pe mea koe ni. Ai mahu inga koe ke tau hanga tala ngahi.
whakailonga e taimi. Mo tau ngau e aki ai ngahi ai informations ke tau whaitutuni ai. Na tau toki mamata ka hatoa pe he souga e ua. Souga e ua. Solo, teknologia poto ko matua. Ko weta forecast. Ko taimi ko na tala matangi ko mea ko weta forecast na ko osi ko na hite na tolo 80 to 90% certainty. Sio. Fai pe ai ko me ko na uhinga ko ke solo. Ai whakau kau taki, ko taimpe ko nau tae nau palani. Fuse taula, fuse la, whamakona la, pa fuse taula. Ko nau amanaki, ka yaha hakau I mua, e unu e hakau ia. Ka yaha motu unu, ka atae nau wholawana. To kai toi kehe moi mea koi. Kai ke nau hanga o riti ai forecast. Wai mea koi weta forecast, update au pito iau. Wa vare mo poto wa vare wa la tau ia ki kau tahapulu o na wala to da me so ki matangi nau ki telefoni pe tau ku ai fu potunga e forecast weta forecast e fonua ke nau lava o tala pe alo mali ke fa hokoi tau ku nau tokanga na to ki natula ko na toka na toke hakau toka me na toke na tupu le fonua ko me apete mau foto ko me ai faka mamahi atu kako amanaki e fale area uhinga le ke wika ka malo sol o se tata imiga ta toka hokal pe wika piveni ko haku o tu mua e ka fofonga fale area patoa he campaign ai o popo he pureanga. Me fuke ko fa area se solo que tu que tauteka. Nga ke asi mai ata. Mandu yo ko foi dei por tu ofia e malanga me patoa is not a label. Ko visone pulelele ko ia tui ke ai ko ia patoa ko ia ga ta fe ma vai ko ke patoa ia ga ta o holo pe kai ke ko poini fo sol o fale a pe a iglis ko ia lava ta ia sio ke loto tangata ka sai hoko u me ko di ke ne anti fai ta ko me ko sai o ko tokanga o ke foi taimini ko tokanga o ke fili wa no wa nima ke ilo he kakai ai mea kui loto oe fa piki mai fa ta fa yo ke la hau ya hule fa ke okay malo biven talamonu at ke nga weta toki hoko atu pe he flight e wika hau he osiko ia ya mo fare area he to aprelulu o fatika tiko alo solo wat Whamalonga to e kainga, iho mo mui mai koi he tau polokala mai ahoni, FATUFONUA fo au, pea mo e whafofonga koi a tonga tapu fitu, PAULA PIVENI PIUKALA, au ku te tau hoko atu pe tau polokala ma, I he taim ta tau pe, o e whalaite, ko ngā kulere whoke whale area, ai te matoki polokala ma I he hiva, I he taim koa nusilani, ko hongo fulu ia tonga, I he whalaite ko ia, o e wike kaha u, pau te kia ngai whehu I hen, te uto ki sio ki ai, ke whakahoko ke whafufonga. Ka u whaosa ki mua tau prokala mai aoni, ano whamalo ia, ki nau tolu ko ia, kuna utokoni whapaanga mai, ki he tau ngai proklama ko ia, o ku whahoko. Ka ku whamalo loto hounga atu ka tiki mo tolu, I he lava ko ia, he tau proklama ko ia, o e ahoni. Ko e whamalo ini ki he, kautaha ko ia a South Pacific Loans. Ko loi pe ko e kautaha ini Stalek to Bow, pia mo ki nau tolu ko tau pe a South Pacific Loans, au ku whamalo lahi atu ki ati ki nau tolu, ko hinga ko e tokoni ko tau pe ku nau whai,
kihe e tau ngahi polo kalama o atu meheni, ihe mei taimi kotoa pe. Ore kau ki ko mihaka ki foi hiva ke tātā ko ngā ke tau ke o atu petu aki mo tau whanonga ki foi hiva. Ka pau ke whakasio holo ha kautaha finance ke o atu hatokoni whakapaanga ki a te koe pia kua whahinga mea ku ke fuufie mau whakapaanga me haka Meet Grammarly Go, your go-to solution for getting quality work done. O tēnā tokoni atu ki a te koe iha o whahinga fie mau pe whakapaanga. Ke whakatau aki hao mea lere, ke totongi aki hao whare, pe ka mea kuto mui, lava lerei e he kautaha ko ia Stalectupo, ke nau hanga o ai ko fia telefoni pe ena ko noa valungeau, valu, hiva valu. Noa valungeau, valu, hiva valu. O ke tala noa pe kia Stalectupo, te nau lava. Ke te mau hage ko hiva ke o atu. Ko tau kautaha ko ia seafood, aia ku iloa ko Heaven Kitchen, aia o kutu i o tahuhu i whika whitaha F o Portage Road i o tahuhu. Telefoni ko Noa Woua, taha ua fitu, waluono hivaono. Noa Woua, taha ua fitu, waluono hivaono. Hao whahinga fia mau pe kia kātoanga, ke nau set up a seafood. Labarelei pe a silia, pe mo finau, pe mo nau kaungau e ko ia o Heaven Kitchen. Ke nau whakakato kotoa a ngai fia mau ko ia maau i ke whika telefoni ana. Oat, ke whitutaki ki ai, ke te kina o tolu, iha taimi te ke fia mau ai. Noa Woua, taha ua fitu, waluono, hivaono. Ko e kautaha kasa uka mea ena, ai tola wau koin. Ko e kautaha, ko e Naresoni, professional welding. Naresoni professional welding. Aia o kunau kasa, ai uka mea. Toka hauka mea, ke malu ia ke hamatapasi o ata, ke o na lava vai kaiha hu ki ho whare, toka hau pisinisi. E lava lere, e he Naresoni professional welding, ke na whahoko ai ngā otoni. Kia telefoni, fitu wha, noa nima noa. Fitu wha, noa nima noa. Tēnā ulava whoko kasai, te moe maau. Ko e Page Fashion Store, i loto nuku alofa hanga ke tau moe pēo building, o ku nau ke tuu moe lau. Tēnā ulava le reipe o whahoko, ai ngahi wala koni ko nau os hanga ave ki ai, ko e wike kaha au tau ato e nau ta fo'ou i he weekend wike kaha au. Te ke lava o mea atu ki ai, mamata ke ngahi uta fo'ou ko ia kuhulu atu koe nā, ko telefoni ko e ua fitu, tolu ni maono. Te ka walu fitu noa, walu ni matolu. Ua fitu, tolu ni maono, walu fitu noa, walu ni matolu. Ko e whika telefonia te ka lava o telefonia i he Page Fashion Store i loto nuku alofa. Nau, teu ki hoi whawhine, he kesi ke tui ki he lotu puka whainga kātoanga, wala ki he whanau tangata, o mau kotoa pe me ai, wala ki he whanau whewhine, mau kotoa pe me ai, kia pehe foku, ki ha wala, ki kaureka, ke ike apito, o ku lava pe moia, kia mau kotoa atu, kia me Page Fashion Store. Ko tau live stream, o ku kei lele pe, ka pau ke fia mau, ke whaita iha o katoanga, Māori, te koe, birthday, graduation, o au ke putu. Whitu taki mai he noa uataha, ua noa nimu, noa ono noa fitu, ke maulava atu, o whakau koe whaita koni, pe toko nia ke tau ngahi polo kalama ko toa pe, aia o ku mau o atu pe miheni,
ko e ngahi tu akia ku lava ke o mana tu I ke o atu he ahoni ke lava ke tau wahe ai pe mo ke mo tolu mo o whapeke mo mao ha weekend lerei I he weekend pe he foku ke tau tok whelo ngaki I he wiki ka hao malo a pito